uyu munsi rero tukaba tugiye kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport Gikundiro isaro ry'i Nyanza. Iyi kipe ifite amakuru menshi agiye atandukanye. Ku ikubitiro rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iri gutegura umukino ukomeye karundura, igomba kuzakina n'ikipe ikomeye cyane izaturuka mu gihugu cya Angola. Iyi kipe rero yo nta yindi ni Petro Atletico de Rwanda. Iyi ni ikipe y'abaherwe baramurangura abacuruza peteroli. Rayon Sport yifuza kuzakina n'ikipe mu gihe shampiyona ya hano mu Rwanda izaba ihagaritswe bitewe n'uko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi y'abatangije imyaka 23 igiye kwitegura kuzakina n'ikipe y'igihugu cya Libya. Hanyuma rero shampiyona izahagarikwa ibyumweru 2, bityo Rayon Sport mu rwego rwo gushimisha abafana bayo ikaba yabateguriye umukino ukomeye cyane igomba kuzakina n'ikipe yo mu gihugu cya Angola. Ikipe rero ikaba yarasabye Rayon Sport yuko yayishakira iyi kibuga cy'indege cyangwa se yazayishyurira amafaranga ajyanye no guparika ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ikindi nuko ikipe yasabye Rayon Sport yuko yayishakira ikibuga cy'ubwatsi busanzwe butari tapi, akaba ariho match yazabera. Ku makuru dutereho nuko Rayon Sport ibi byose irimo igenda bikurikirana, gusa ku kijyanye n'ikibuga byo ntago byakunda bitewe nuko Stade Amahoro iri kuvugurwa niyo ifite ubwatsi busanzwe, mu gihe andi ma stade afite ubwatsi busanzwe nka stade ya Musanze ntabwo ari stade wajyana ikipe nk'iri ikomeye cyane. Bivuze ko uko byagenda kose umukino ushobora kuzabera kuri tapi kuri stade regional Nyamirambo. Hanyuma kandi Rayon Sport mu gihe iyi deal yaba idakunze ya Petro Atletico de Rwanda ishobora kuba yakwegera ikipe ya KCCR mu gihugu cya Uganda, aho bivugwa yuko mu gihe idiri yo muri Angola itabikunze ko yaza gukina hano mu Rwanda, KCCA nayo bavuganye kuba yaza kuba ikina n'ikipe ya Rayon Sport umukino wa gishuti. Hanyuma kandi icyo twabwira nuko Rayon Sport nyuma yuko itangaje yuko itazongera kwerekana amashusho yayo ibiciye ku murongo mugari wa YouTube Rayon Sport TV, kuba wabasha kureba iyi mikino yayo biciye kuri Rayon Sport TV bizajya bisaba yuko ari amafaranga ubanza kwishyura. Ibyo bishatse kuvuga yuko abafana ba Rayon Sport basanzwe bareba iyi mikino ku buntu bakoresheje megabyte cyangwa se mega baba baguze ku matelefone yabo, ibyo bitazongera gukunda, ahubwo uzajya ubanza wishyure amafaranga, dore ko Rayon Sport yatangaje yuko ubu ngubu ari amafaranga 500 umuntu uri ku butaka bw'u Rwanda niyo azajya yishyura kugira ngo abashe kureba match ya Rayon Sport. Hanyuma ku muntu uri hanze muri diaspora azajya yishyura amadolari 3, ubwo ni 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ubashe kureba imikino ya Rayon Sport izajya iba yakiriye, kuko niyo izaba yemerewe gucisha kuri chaîne yabo ya YouTube. Gusa nanone ku yandi makuru dufite nuko iyi kipe nanone kiri mu biganiro na Azam TV yo mu gihugu cya Tanzania kurebera hamwe uburyo Azam TV yamenamo amafaranga ubundi nayo ikayerekana imikino ya Rayon Sport ikomeye, dore ko Azam TV yabonye ko iyi kipe ari mu makipe afite abafana benshi. Bikaba bije nyuma yuko Rayon Sport ikina n'ikipe ya Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Uyu mukino yarawugurishije mu gihugu cya Tanzania kuri Azam TV, yabasha kubona amafaranga menshi, dore ko dufite amakuru yuko Azam TV irashaka gutanga amafaranga agera kuri $200,000 ku mwaka, ubwo ni kuri saison, kugira ngo ijye yerekana imikino yose ya Rayon Sport. Byumvikane ko perezida w'ikipe ya Rayon Sport Fidel arimo ashakisha abafatanyabikorwa mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma kandi umukino wa Rwamagana na Rayon Sport ibiciro bikaba byamaze kujya hanze, dore ko itike ya makeya kuri uyu mukino uzaba kuri uyu wa gatatu ari amafaranga 3,000 mu myanya isanzwe. Byumvikane ko Rayon Sport hari intera imaze gutera, dore ko yavuye kwishyuza ku mafaranga 1,000 iva ku 2,000. Rayon Sport ibigezaho kuri match ntoya nka Rwamagana yishyuza amafaranga 3,000. Ibi ngibi rero bikaba bibaye nyuma y'uko Rayon Sport iri mu bihe byiza, irimo itsinda. Burya mw'abantu mwe Rayon Sport imeze neza, amafaranga yose wakwishyuza wabona abafana kuri stade. Ni umukino uzakuru gatatu ku isaha 12 kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Rayon Sport ikina n'ikipe ya Rwamagana City ifite ubusa ku manota 6. Rayon Sport yabishaka amanota 3 yandi kugira ngo igire amanota 9 ku 9
Ibi bintu Rayon Sport yabiherukaga mu myaka myinshi itambutse kugira amanota 9/9, dore ko sezo ebyiri ziheruka ikipe ya Rayon Sport yarasitiragoringaga mu mikino ya mbere. Ikipe ifite imyaka yo kuzagira 9-0 ni ikipe ya Polisi, dore ko umukino wa gatatu izawukina n'ikipe ya APR FC. Ibyo bishatse kuvuga ko iyi kipe nayo ishobora kuba yazahura n'ibibazo bikomeye cyane muri iyi shampiyona y'uyu mwaka. Mu gihe kandi mu ikipe ya Rayon Sport nta kindi kivugwamo nanone nuko umusore wayo Musa Kamara ijego ryayo, uyu musore nawe kuri Rwamagana City ngaraca inshundura ari buze mu kibuga, ari buze ababyiga nyuma yuko amaze ibyumweru 2 bamukoresha umwitozo ukomeye cyane kugira ngo abashe kugira fitness ingana n'iy'abandi bakinnyi bo muri Rayon Sport, dore ko uyu musore yari amaze igihe kinini adakina, dore ko yaje aturuka mu gihugu cya Tunisia mu ikipe yakiniraga. Ariko nanone ku makuru dufite nuko uyu musore yaje afite fitness hasi, byatumye umutoza Harerimana Francis atabasha kumukinisha mu mikino igiye itandukanye. Rayon Sport kandi yamaze kugarura wita Raphael Osaluwe Oko, uyu nguyu nawe akaba yamaze kugaruka mu myitozo ya Rayon Sport nyuma yuko yagize akabazo ubwo bari mu myitozo ntiyabasha gukina umukino ikipe yasindagamo ikipe ya Polisi igitego 1-0. Byumvikana rero ko Rayon Sport ifite gahunda nyinshi cyane itegura abafana bayo. Hanyuma rero andi makuru nuko ya APR kuri uyu wa kabiri ikipe ibuze guhaguruka yerekeza mu gihugu cya Tunisia cyo kwitegura ikipe ya US Monastir igomba kuzakina ku itariki ya 18 ubwo ni kuri uyu wa gatandatu. Umukino uzabera mu mujyi wa Monastir mu gihugu cya Tunisia. Ayisigare nayo ikaba yerekeza mu karere ka Huye kwitegura Telecom mu gihugu cya Djibouti kugira ngo irebe ko yazabona intsinzi. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi no twabwira ko muri Premier League yamaze gutangaza yuko imikino imwe n'imwe izabera i Londres yamaze guhagarika bitewe nuko azaba ari umuhango hari aho kwibuka umwamikazi w'Ubwongereza. Match yari itegerejwe n'abantu benshi, match yagomba guhuza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Chelsea. Match nayo ikaba yamaze kuburizwamo, ndetse na Manchester United yari kuzakina na Leeds nayo ntago iyi match izaba, ariko indi mikino izabera mu yindi mijyi uko mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi mikino izabasha gukinwa kuri uyu wa gatandatu. Gusa ku munsi w'ejo abanyabirori nabo bategereje umukino uzahuza ikipe ya Bayern Munchen ayizabikina n'ikipe ya FC Barcelona mu gihugu cya Espagne. Ni imikino ya UEFA Champions League, ariko nanone ikipe ya Liverpool izakina n'ikipe ya Ajax Amsterdam. Umukino uzabera mu mujyi wa Liverpool kuri Anfield Road, mu gihe ikipe yamaze gutangaza yuko umusore wayo ukina kuri 3 Robertson Andrew yamaze kugira ikibazo cy'imvune. Bivuze ko ku mukino w'ejo uwo bita Tsimikas agomba kuzigaragaza amanuka mu kibuga. Uyu nguyu yaje yiyongera ku zindi mvune ziri mu ikipe ya Liverpool nyinshi. Bigaragara ko abakinnyi bafite umunaniro udasanzwe, dore ko abenshi bagiye bavunikira mu myitozo y'iyi kipe.